Uyazi uCornelius Sanders, umqali wenkukhu echuchubalisiwe ebizwa ngeKentucky Fried Chicken, i-KFC. Wathi mayiseyenzile le nkukhu wahamba wayoyithula e-restaurant yangakubo e-Utah, eSalt Lake phesheya. Bayi-rejecta, bamchitha iy'khathi ey'ngaphezu kuka-1009 engapheli mandla, njalo nje eyakhona. Bamchitha okokuqala, okwesibili, okwesi-100, okwesi-500, kwaze kwahlangana u-1009. Kwathi ngo-1010 bayithatha le nkukhu. Namhlanje akekho ongayazi le nkukhu ekuthiwa i-Kentucky Fried Chicken noma i-KFC. Iyona nkukhu eyaziwa umhlaba wonke. Imshiye esenebhizinisi elikhulu. By the time beyivuma le nkukhu kuleya restaurant yangakubo, iqala isabalala, wayesegugile yena, akawabonanga amandla akhe. Now, yini i-reason ukuthi ngikhulume ngale story? Njengo-Mr. Sanders, nami ngikhuluma nawe every day. Mangikhuluma nawe ngithi ngifuna ukukusiza, sisizane ukuthi siqale indlela eya phambili every day. Angikhathali, I'm planting a seed la kuwena ngale program enginayo. Ngifuna uyi-understand, uyiqonde, uyazi ukuthi izoshintsha impilo yakho.